Six schedule manmani shalo Delhi jontor montor state hood demand de palemani logi ADC amsanyo te Tipraland Swnamjaknani Sanmungo srangsalo hakotor ni Home Minister ni Thani Memorandum Yapharkha IPFT Memorandum blayo separate state ni Sanmungo karibo Tripura hastini Tripura shorong ni jingjal ni kognoti shaka IPFT bodol Srangsalo 6 schedule manmani shalo Delhi ni jontor montor kuliri woi ADC amsanyo te Tipraland Swnamjaknani Sanmungti shaka IPFT bodol Bishi burumno ADC manmani shal eba 6 schedule manmani shal no statehood demand dehni yasago IPFT bodol abo haikeno bishi burum ni haike taklaibo ADC manmani shalo Delhi ni jontor montor thangoi ADC amsaino tuyoi Tipraland Swnamjaknani Sanmungo Khorang tishamani IPFT Manjaka National Federation for New State ni President Monis Tamang Secretary Stelin Yangte Vice President Nikmon Marak IPFT ni haste tangfang Shopon Deborma IPFT ni AGS Montri Shuklacharan Nuatia Vice President Krishnokanta Jomatiano Khoboi IPFT ni kubun Ozamaro IPFT ni haste tangfang Shopon Deborma AGS Budo Deborma IPFT ni Treasurer Omit Deborma Youth IPFT ni President Vikas Deborma no Khoboi IPFT ni kubun Ozamaro Abo haikeno 6 schedule manmani shalo Delhi ni jontor montor statehood demand te palaimani logi ADC amsaino tuyoi Tipraland Swnamjaknani Sanmungo shakbai thang IPFT ni haste tangfang Shopon Deborma hakotor ni Home Minister ni Thani Yapharkha Memorandum bolayo separate state ni Sanmungno karibo Tripura haste ni Tripura sharong ni jungjal ni kognoti shakha IPFT bodol Hambai Chini Aho biplopno So, itu Chini news or the media coverage kacani menurut nukona. Sini taklai online no, kubuni je program ni selai, taklai ni program, job tu ni selai sukses engkai ni mau, tangga hingke. Sini orang, sini IPFT ni netritwa tu tongono, leadership tu tongono. Tripura ni je panirok 200 around ni tu tongono. Tini National Federation of New State. O jagani Monis Tamang, sini chairman soho, general secretary, sege shuru kolai koroksa pano bat kerika executive committee ni job to na tini present kolai job to na attend tongui tini job to na tini IPFT ni Tipraland dimanno jur golai support kolai sudo abu simia, sudo NFNS ni simia, international Human Rights Protect Commission ni Vice President kub juralu bason juralu support klai Chini Tipraland ni je issue noti bo ekdom details bo saikna rika bonba omohai je national level ni je leader ro ni je support sekango kintu absekai manja tini ni je program bo kintu abo mankha joto leader no manman bagai National Federation of New State ni je Chini adong songdong borong nabo ang norong ni bisingti paiplaya hambai ro namu sungo pasapasi norok je Chini jeng bai baksa Tripura ni phayei Chini je news no norok coverage kaiman bagai norong no taibo paiplaya hambai aparo aw nang tasing je samane aw bo sung success sung Prime Minister of India Chini Narendra Modi ji ni bozano jeng niji tanggai jeng office tanggai kok salai ajaga jeng memorandum submit kelaikya pasapasi Ministry of Home Affairs Chini home office of jeng tanggai Chini memorandum submit kelaikya jeng niji tanggai kintu ojaga অতিরিক্ত jeng jeta wansuk imaya jeng wansuk jagya je Chini eke misroji bo Advisor Northeast Region Ministry of Home Affairs bini office ni personal secretary no pathogoi Chini je program bo borok rohori duijon official borok rohori Chini yakni memorandum phaitlam thamakebo abon bagai jotto ni sele pipeline hambai yafarna musungo tini Chini eke misra jino boni bagai Chini jeng je wansuk mani selai aboni selai beshi no success kahini jeng tini jotto no khushi pasapasi Chini program paimani porebo tini jeng Tripura bhabono je Chini National Federation for New State ni jotto leadership logo jeng asuk lai kok salakya borok samorthon khlaikya abo Chini otirikto je jeng
जेता वानसुगिया तो माने आवो जों मानखा बनि बागै तामनाने जों आगिनि जे प्रोग्राम निसलाय उनखेबेनि प्रोग्राम एकदम स्पेशल आर जतो निसलाय सक्सेस प्रोग्राम हेरि मानो खाख्लायो जों सक्सेस होननाय गोसोखांगौ जोंनि मानमानि आबाद आसा मेमोरेन्डाम एक्चुअली ताबो खोटाल जे बरमनि नियमबो मेमोरेन्डामबो केबो ओरैनानि बागै पुलिस रक्से रिसिभ खालायो आरो थांनानै केबो नरिया ओके रिक्वेस्ट खालायो जोंखौ काहामके रिक्वेस्ट खालायखा जों साखा जों एलायन्स पार्टनार जोंना किसा सुजुग रिदि डाइरेक्ट निजि थांगे रिसिभ नानानै कक सालायनानै नै सावै रिक्वेस्ट खालायो सिंगेल आं जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै IPFT नि आं सायसुं थानानै एलाउ ओंखा किन्तु नर्माली दाख्लाय बय चिनि लगे जे 6-7टा अफिसाव जे मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै आं लगिनो दङ पुलिस गानो तलांनि थाखा बरफनि किन्तु मेमोरेन्डाम पुलिस रकसे रियो बरफनि कुनो रिप्रेजेन्टेटिभ तलांया शुधु सोंनो आबो एलाउ खालायखे आं सायसुं दुइजन आं रिक्वेस्ट खालामनानै एकजन सिमानिया आरो नन रिक्वेस्ट बायजों नामानि बागै सायसुंनाय हिंदे हिंदे तलांमानि बागै माने आं बरफनो अर पुलिस प्रशासन दिल्ली पुलिस प्रशासन नंबो बेलाय हामबाय आफाना मुसुङो जे बरफ अन्तत चिनि रिप्रेजेन्टेटिभ आनो अन्तत तलांगै अफिसाव थांगै मालाय रि कक सालायबो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै सुमरिखा बरफनो बांपायफ्लाय हामबाय पांदा पाइमानि यागुलो स्रांशाल हरती बरनो रेल मालखुं बाइके हास्ते किफिलका IPFT नि आदंग्रो फाइने 26 आगस्ट साल मारिवो हास्ते शक फाइने बरक हास्ते शक फाइमानि यागुलो बरकनि खुक्ति खनावे माननाय दिल्ली अभिजानि याफां बुजुक जत्तो कथमा दिल्लीनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां।